Kongeye kubasuhuza no kubaha ikaze. Uyu ni wamanya tubategura ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'inkuru ziba zidasanzwe ziba zasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero y'amasaha akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kuganira n'igihugu cya Iran, ariko ngo ikibazo ari kimwe. Ikibazo ngo nuko muri Iran nta muntu hari wo kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko bose bishwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Sibyo kandi gusa turabwira yuko umutwe mushya wavutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo utangiye ugaragaza intego ufite. Umuhanzi ngombwa wahanze indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye z'urugamba rwo kubohora igihugu akaba yitabye Imana. Sibyo kandi gusa turabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ADF yishe abantu 50 mu cyumweru kimwe. Uyu nguyu ni umutwe w'iterabwoba wa ADF ukaba bivuga yuko wishe abantu 50 muri teritwari ya Mambasa intara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva ku itariki 9 kugeza ku itariki 15 Werurwe 2026. Kimwe n'ibingibi tutagarutseho muri zingo z'ingenzi byose turaje turayambira muri amakuru yacu, kwibutsa ko nimba ari rwo mbere ugeze kuri n'umuyoboro YouTube channel mutakora subscribe, rero hasi ukande subscribe ndetse kandi ukukanda ukazogera kugira ngo ujye kurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Tsere mumuza niko nitwa mbahaye ikaze muri amakuru nimujye kuri. Ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryateye utwatsi amakuru avuga ko ryafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye harimo kuzenguruka cyangwa se harimo gucicikana itangazo ryitiriwe umuyobozi wungirije wa FCM 23 ushinzwe ibikorwa bya politike, demokarasi ndetse n'imiyoborere Bertrand Bisimwa. Iryo tangazo rivuga yuko mu by'ukuri ngo ihuriro rya FCM 23 ryafashe icyemezo cyo kuva i Bukavu kugira ngo amahoro arambye aboneke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ese koko nibyo? Kuri ya 21 Werurwe 2026 umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka nibwo we yatangaje ubwe bwite ko iri tangazo ari ikinyoma cyangwa se ari igihuha, ndetse kandi ko mu by'ukuri ryatunganyijwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bugamije kwibagiza ibitero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC zagabye mu mujyi wa Goma ku itariki 11 Werurwe mu mwaka 2026. Kanyuka ranga yavuze ko ngo nta binyoma bihari bishobora kuba byatuma iki gitero yiciwemo Umufaransa-kazi Karine Buseti. Uyu nguru akaba yari Umufaransa-kazi wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF kibagirana. Anga yavuze ko mu by'ukuri uko babigenza kose amayeri bahimba yari yose cya gitero ngo ntago kizibagirana. AFCM 23 yafashe umujyi wa Bukavu muri Gashyantare 2025. Ibihuha rero bikaba bikomeje kuvuga ko igiye kuva muri wa mujyi wa Bukavu, bikaba bikurikiye icyemezo M23 yafashe cyo kuva mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026. Madamu Jeannette Kagame akaba yibukije abagore ko ari umusingi w'umuryango ndetse n'iterambere. Madamu Jeannette Kagame akaba yasabye abagore kuzirikana uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu ndetse no kubaka umuryango uhamye ndetse kandi utekanye. Ibingi bire bigarutseho kuri 21 Werurwe 2026 ubwo yari mu nama nkuru ya gatandatu y'urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi. Iyi ngiyi ni inama yahuje abanyamuryango barenga 2000 bari baturutse hirya no hino mu gihugu. Madamu Jeannette Kagame kandi ahangaha akaba yanasobanuye ko mu gihe u Rwanda rukomeje gutera imbere abagore bakwiye kuzirikana uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Sibyo kandi gusa Madamu Jeannette Kagame akaba yashimangiye ko nubwo ubunyarwanda buvukanwa ariko nanone ngo ubunyarwanda bwigishwa mu muryango, bityo ko rero abagore bakwiye kubigiramo uruhare ndetse kandi rukomeye cyane. Madamu Jeannette Kagame kandi yibukije abagore kumva ko ari inshingano zabo kurwanira ishyaka igihugu ndetse no guharanira iterambere ry'igihugu. Sibyo kandi gusa yanasabye ababyeyi kongera kwisuzuma bakareba niba abana bahawe uburere bukwiye ndetse kandi buzabafasha guteza imbere ejo heza habo hazaza. Madamu Jeannette yifashishije indirimbo y'amagambo y'urugamba Sipiriyane akaba yasabye urubyiruko kwirinda kwirana ndetse no gupfusha ubusa amahirwe igihugu kibaha ndetse no kugira amahitamo meza. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi Bazivamo Christophe akaba yashimye uruhare rw'abagore mu iterambere ry'igihugu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo IDF ikaba yarisha abantu 50 mu cyumweru kimwe. Umutwe w'iterabwoba wa IDF ukaba warisha abantu 50 muri teritwari ya Mambasa intara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva ku itariki 9 kugeza ku itariki 15 Werurwe mu mwaka 2026. Ku itariki 20 Werurwe societe civile ikorera mu ntara ya Ituri ikaba yaratangaje ko hagati y'ayo matariki uyu mutwe wishe abaturage 35 mu gace ka Mucaca ndetse kandi wica abaturage bagera ku 15 muri Babesuwa, utwika inzu nyinshi zigiye zitandukanye ndetse kandi unasahura imitungo y'abaturage. Iyi societe civile kandi ikaba yatangaje ko abaturage bo mu midugudu myinshi itandukanye ikoze ku muhanda munini
abaturage bakaba barahungiye muri santere ya Mambasa ndetse na Niania. Sibyo kandi gusanga abaturage bakaba babayeho mu buzima bubi kubera ko ibikorwa byose byabatungaga birimo ubuhinzi ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro byose byahagaze. Sibyo kandi gusa ino societe civile ikaba yasabye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kwita ku mutekano wo muri Ituri ndetse no ku baturage babayeho mu kaga. Sibyo kandi gusa leta irasabwa gushyira imbaraga mu kurwanya umutwe wa IDF nkuko irwanya ihuriro AFC 23 rikora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.